Kita kan ada government clinic, Okay. which is murah, Right. tapi memang lama sangat. Kita ada private clinic, which is memang expensive, but cepatlah dia punya treatment all. So saya nak try buat klinik yang boleh bridge that In the gap. Hai, saya Dr. Hani. Saya seorang doktor gigi. Ini cerita kita. So for me, I want to ask you this question which is if there's something that your long-term goal within your life that if you can share, itulah di mana if there's something that you want to bring into the field or the industry of Malaysia over here dari segi pergigian tu, is there something that you want to work towards to improving atau bawakan benda tu dalam Malaysia? Ini salah satu impian. Okay. Ini adalah salah satu impian dari dental school lagi, tapi masih insyaAllah lah mungkin dapat direalisasikan. Kita kan ada government clinic, which is murah, tapi memang lama sangat. Kita ada private clinic, which is memang expensive, but cepatlah dia punya treatment all. So saya nak try buat klinik yang boleh bridge that In the gap. So kiranya macam Behind the scenes. We want to actually start a clinic for dogs, a dental clinic for dogs. Okay. West Street dental procedures for the dogs and cats kan? Ada? Ada kan? Tak tahu lah. Dogs and cats different. Okay. Okay. Alright. Okay. Back to Okay. Okay. Alright. So I nak bridge that gap lah. So mungkin insyaAllah buat dengan my brother dental treatment yang boleh kita bagi yang untuk orang yang bayaran yang diorang boleh afford, dan juga tak perlulah nak tunggu lama sangat. Itu ada masih angan-angan, tapi mana tahu mungkin akan terjadi. InsyaAllah dia akan jadi kenyataan lah ya. InsyaAllah. So guys, terima kasih kerana nontonkan cerita kita episod yang kedua, dan harap kita akan jumpa dalam episod seterusnya. Sementara tu, apa your take away daripada episod ni? Saya nak korang semua komen kat bawah, dan jika korang ada cerita yang memang korang nak kongsi dengan saya, boleh komen kat bawah ataupun boleh DM kita dekat media sosial. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, share video ni pada kawan-kawan, dan turn on notification supaya korang tahu when's the next episode gonna turn out.